local hero. Kata ko paningkong. Kabar ka mga kuha bantan kemau hangi ya narrative kalon kani. Baka don ka jing keno. Baka kini jo utirot sing kala set kala ya utirot sing bagya kahima. Hana kada lagi tu how David Scott ya kaplang jo kahima utirot sing bakin kem ya bat bakin peniak ya ngalah turut ikli bejonga ngalah klik ikisla jo ke history. Ngamsen bakal ni kanong kabadon nong rim bangan li ki references sa history bahkan don kapakum kata bakat kami ke jong utiror sing kasyat kelai utiror sing ngamsen pikir na siya ngapuli ya kawai kakot kapakerteng kat drama utiror sing balatho na biji bare ngalap banyak ini kitintin jong kamay yang upunkan na kakintin may na katukot banong ba kalai menit hakapor menit banyak slop bat David Scott iskat sahab kata pokok datho berkaya tunut ya gini plan jung tur sing bakadorbar hana batin saker miru parari nasngusi banyak tu ibi ya gini kawai bakata karong bagini kikintin jung dramatis kikintin jung dramatis kikalalong ka gospel truth jongi kamday banong kumta ma ban penlong gospel truth ya ka fictitious narration jong dramatis snobunyaw surkam baka historical drama kapada ban reflect ya ka reality kala syawrat penban haka fiction ka fiction ka babaklan kan walam ya ka faction ka pama deban penuai, badeban penai dan pendam no sisnon yang kita dramatic narrative. Badeban pendu no nakisnap yang kenal, jong kejabing jong kinong muda. Parari, hagane kepercayai kepeningin, ngitip ya kawai ke filosofi. Bakata kalong, bakajengi ke bakhautam haka percayai, kadai kejengi jong imei. Kajengi jong imei, kadai kejengi jong kakmei. Kalau baar ya kejeli ke jong mulai, kebakhautan nak percaya kadai ke jong mulai, nama mulai umpan jemput. Hendak email lagi dan luka nuru idol limitation kum kubri. Kabangkuan bu jeng kadai kalong balai kadai ke universal philosophy kapatrikam hati kami baru aja kepercaya. Balai itu kan suka lakum kong hati kami jung curah sing. Fisgo langai ke kami bagan sekalai la jong ukuan. Kabam lah benong. Habang ito ya ke history ni dia ban apply ya ke sense of logic. Hangna ko logic jong ka baka kendi kan sekalai la jong ukuan. Kabam lah benong. Point number 1. Number 2. Hana kali ke kami kali ong show iskat sahib baka dorbar kala yara ke pi baginya kem ya pi baginya penyiap pi sahib so hami no kloy ngamsian baka don karai dorbar ban kem ya David Scott. He kuno David Scott wan sini pinbay iwan dan baka due process ki negotiate ki agreement ki ele kapian ngorong sedong handai pikir kai ke immediate cause of the war kai ka dawa ka bala pro yang kendok jong ka jingale apo nong klau jong kan tuka Southern April kat kelas pahar ko kenal balai kadang balong kani ngalaksha biang bahaga jing sisa David Scott berkitu kisah ki jong Kim Shem la penki waleng ni kasih jumi yang ketuk por bonong kala. Pejip wei penki waleng. Udon wei ucap prasi. Anu mention ya ke nationality jumbu nama ngam sutna pan sound komunal. Tambah udai ucap prasi. Uni ucap prasi ubadai tak upion tak ucap kidar jumbu David Scott ki jumbu Bolton baru Bedingfield ki badan bonong kala. Ulai tapai kini ki kasih ki jumi penhe yau ya kapam dewan penhe. Uang memegeser mensasa kem mensasa te mensasa wanra hak income tax kumbalong sisi seporitor kata kapapin kiin ki kasih ke jongi po nang klau hak jindom hak jimbitar ki puk keding to ken isi kem yo Bedingfield ya tarin di u hapo kowe ketinggalan Bedingfield tu kelamuan pet tamaki ya betong yo armut ki mense nok tu por gile hak history ki pa armut teng kelak ngal kambonur ya kata mak penting kini kita persir matrai dalai tika bangamun ban reflect hamne ke history kalong hangno
karai dorbar banyak yang mutiris yo dibes kok hangno kata karai dorbar kamdon kumata nomor keempat arais ke isu kebukum ketang lada piong bau dibes kok yo jing tip nak kemi jung tirusing bau safet sesora kajing kali jung ka logik jung ka long kumni balai uhat sesora balai uhat asam deha bo asam ta kadan kala infantry lalu eskit ya kejingnya ulai ulai siapa asam mendai balai sesora number 1 number 2 balai ulai tang marwai Fitara kemen bunia ku bedifil pada bolton nantai itu gini ki principal agents ki jemu gato kapor ke ban take forward ya dan ke British colonialism. Te balai bu melam nang ibu. Tigini ki arguments ki bedon ha ki jemur ki perkat ki jongi ka pelong ini bangin kentat na war ya kene. Nyimla ban priang ya ka dramatic fiction bahkan nong ka gospel truth jong history ki jongi. Ngire ban khala no ya kene dau perang asyai. Poin kebalai ke bangkuat berpenting mau ni kalau kebalai harga beda berkini ke naratif kalau kini hana kalau don kecil betong yang isbat sahab bahkan kata kecil betong jom isi pai kasi hana labek usaha dah kita tengkap lihat apa hana kini dikasih jumi kili tam tengkap lihat kini lapsu itu kamdon ke bukum kataru hamu kamdon kecilnya be kamdon kecilnya be curah udah skot kan lepas seseorang ke kecilnya jemu seseorang ke dari nak bentak inspection umno ban peniar yang kini ke hima ke jemu ban hadin bulan semutu bagan ni ke seorang bagan location jongka ke geografi jongka ke kambian sibun banyak ke nomor kita ni kecil perkat ke bala pulang itu bun leh cakap don dengan gue ipan hangno kata kecilnya be kamdon ke bukum kata hangno mulai lang ya kini sasisi ngalilap yang hakikin tin kibalami na dramatis di nimla ban pediang ni kata ku gospel truth hake history jomi upi balai bangakwa panwara agani kepor jong kani ka lempung jong kajing kenmawi kajing perdu kajungi yu klagawa jong kajakan riu tirut sing sim kadai pen impat nidon hanne ban perdu niran hanne banyakan baik ban niran hanne ban ten impat ya kay ten impat kaban nidan kam ban ten impat kadai ya kam mensim yakun jong usim dirosing udirosing yakun ya kay kanong sun jong dirosing bagaja benriu kapor jong kanong sun jong dirosing bagaja benriu kapor jong kadai kata kabagiyong ka colonialism kadai ka butre kam jo dini ki krawor jo ka pathai ban peniar ya ke hima sa ka pathai da ka pasun lomra ka kraw yo jiro sing ban ya ke jan riu hade juk ka jong nimnai ban kelak bagi khasi ki khalam syun ni ki khalam isi ya ki doli na kwa penyo kambai ni benda dikasih kimdei diberi ki baklan nongren ki baklan logik ban isi kadi ubadon kamdei gumta kim semla isi ye udole nomor kidei kini kijo dikasih ki ba ndah bagi yuri ba udole ule ka kamba bha ki priang yu derma kata kana ki priang ya ki dole missionary ki la wan hange nadu kasnen khat praspa arpupra Naru kapor ke jong Alexander Bogle, Shua jong kata udon Krishna Chandrapal, katu kadai jong William Kari, handai katu kapor tengah pandua, kabuan sani ude Alexander Bogle, shadir jong Alexander Bogle, 1841, usawan yuk jat Thomas Jones. Bagimana bandel lelai ru ya ke impact jong idoli aga jat kendri ke jongi, kan hadu berkenalan ki pioneers jong ka literature ke jongi, upa jong ki doctor ke jongi. Upa jong kathok katar jongi Thomas Jones sudah upa jong bidak thok kabau ni John Roberts pat udah upa jong kathok katar nilap yang ni dole nilai trelang berki bat kaladon ka positive impact aga jai benreu lengba ga jing trai ni jongi parari dan kam ban revive ya ka tirot sing nationalism kan nationalism ka basisha kadai ka jing ye cerhem ya la ka jong ri bat ka jang reu khlem kan halot ka nongrim jong ka hok long trai la jong khlem da ibeng ye ki wai bat
Nimdai ban replace ya kan nationalism daka jingoism. Kan nationalism kadika jing echer hem mela ka jongri halor jongka nongrim. Kapaka jingoism bat kadika jing e ri shikri. Ngidan kam ban e shirhem daka jing tip bat daka jing smuthu ka bashai. Habangi im ha 21st century ri kejat ri ka bashai. Kanong sun ka bakraw ha kapor jong utirot sing kadai ka colonialism bar ka jingkali ka bami menta kalong ha kadai ka juk jongi pat kai kanong sun jongi menta ka ya serim ya kanong sun jong ha kapor utirot sing utirot sing kadai ka colonialism kanong sun jongi menta kadai ka neo colonialism. Ka kolonialism kadai ka jing penlong merau daw banabar ya kitrai muluk. Ka neo kolonialism pat kadai ka jing penlong merau daw utrai muluk ya kitrai muluk. Kani ka basmu sirkai berkebatan parnya. Parari kani kala jah kani gari ka jongi ngamul penong ka neo kolonialism kala wanja kani gari ka jongi lembang artli iplan dumang. Kawai kadai ka bamsam berkebar kadai ka arsam. Habang yang hai siapang ka bamsam kadai ka jongi dari pek ka statistics ka jala ka jongi ka don ha ka alamin position. Ka bamsam kadai ka jala ka jongi kalong adi alamin rate kalau na hulan jo ka jema bak nomor kata kau kari karhiran bar ka jadmen riu ka sitong harukan ni. Sanu kata ka arpusa hajar krur balamang ka sarkar pedeng ban penyo ya ko umbang undi ya gibriu jongi. Sanu kaja ka revenue ka pelalum na ka jindi ba ka salang ya do yong krempat ya klan yo mausun bari giwai. Sanu ja kita miskin thawin na ka banta kita ki arlak sitang gibriu ki badon na ka ri jongi. Kisama jongi kilalong kimrau hakajing bangyo kam jo jam. Kipada kilalong kimrau hakajing dok tasam. Barka jala kala samrau haka jinghiran barka jing salin ka bisul pimiu i gane ka jing trei jong ka neo colonialism ki white masters ki dale ki lawan sa kini ki brown masters ki bala sim kabu ya ulakam sensyar ban segit ya rendang badu sengkai jong ri beja dre dulanot ki briu ki beduk hagari ka badu usma. Hatu dudan ka paradoks tani ka kongkong baji ka bakat kani. Ni em hagari ka beruspa nilong bat kibriu ki bedu. Namar ba kala jurthan ka bangsa lafil ka governance agri jong. Kaladon kanu ka baka mekhalya ka pawe hagari ka juk ka jongi menta kadai kata ka professional arsaktism. Kajing arsak agani ka jala ka sirkai para. Karukong tung ni chairman ni vice chairman ki co chairman bagi ta juai bar ko haga jui jong na gede tan kam arsap sudah bar karem election bakali election ko sekretariat bandelum ya ka hok ka jongi upai ba long thik ko bathung driver ka kali ka bajon mjui kita ki commission mjui bakin trai bakin seiso agari ka jongi handai kita ki election kum chairman ki atawa album ki ta suhan ki kijet ko ngapun tiang jong bejai beriu jong hatu gane kam dei ki ngasam kisamla ki jongi tan banyo kam ka jam don kaja asin sisi ban bang bantau jinjar khat kini ban ki alum lut ya kani kaspa ka phau jong bejai beriu jong ki konsultan ki balawan ra na ba jala kini ru kiwan ban ki jinnam ya kaspa jongi hakadur jong kan new colonialism kajing arsap ka basar kay gini gisi kalong banda abala patung ya kata ka expert committee ban review ya reservation policy pan ban ki views ban ki opinions kani kata ka expert committee na ka export quality munla ayu kita ki views and opinions sa bala tung ya ka expert ya seprang pentri kam ya ka balarai kanang banginyo ya ka solution ka banging don kam kum gejai benri parari ngasmu bekapur kala jorong balang ong tangar selat ngan poino sa kejing penkut
Parari ngidon kam banten im ya kamensim ya kun barkadon kam yani bangin mi hamaram bangin le ya kane katma persya ya kajin bangsa bat ya kajin arsa agari kejongi ngakan mal dikien kejong Napoleon ko ongkom ni. The world suffers not only from the violence of the bad people but from the silence of the good ones. Kajing jot kamwan tang na kiriu snew Handrai na kajing snap menti jong diberiu di bapa. Kapor kada dai ya kabangin prano ya kacagdar kapatmai hagari begejat beri bejongi. Dagabangi revive ya kan nationalism balai di kelawat jong bejat beriu kejongi. Nidon kam ya ka thong kabasai, nidon kam ya ki strategi, nidon kam ya ki principles ki besai, nidon kam ya ki beriu ki badon ya kamensim jong kajing landari. People of integrity ban yalam ya kene kejingane nangi syakman masmusi bandong bahagi ni kesni walang idon kam ya ki tirot sing tehne hari jongi ngamui bandon tirot sing tang tirot miau tirot saur isi tampan kabanginan hangi ngata kini tang tirot jenren mi nakado bang nak ya kado mi nakari bang nalaya nakajongkari kini kita kirot jenreng juga 21st century. Ngin sedia alun ini baru. Ngin sedia alun ini baru. Karari ngin yang yakun nginom randin namar tinong job kimju randin barki barandin ru kimju job. Sashi senpa inslan kabri unyotrat jajak randin kiti hublai sibor hublai sihajan.